dekat nanya ya. Selamat malam melau gulai ngaku baru ini maneng. Nama berita kita ucau. Ke sekali tahu. Ini mai ke balau ucuk siti pengingat ti di pedua lina nyadi ke nama Karawang. Kenu kuk lina ucau. Pengingat tu nyadi. Maya lina agak gawak bak kedai makai 24 jam subak. Sebedau ti nampung pelajar bak iu. Tungak ke menua kucing. Kedai makai nu lina gawaknya. Bak tisi jalai. Seberai bentara ke jalai bisa bergunan puayang. Ndak nemu asal bangunannya ucau kenok kulino. Laban lina ti. Nemu ngenak motosikal. Nyamai metudah lina ucau nurun gawak malam. Siap sidak lina malamnya ucau bisa 6 ikut. 4 ikut induk lalu 2 ikut lelaki. Laban, maya nyok lina terkena ke siap malam. Nang yang bekas selama megak. Sepengudah bersilih siap lemai nyok. Lina pun berenggah gawak. Nusun pingai mangkuak berdapur lalu nuci macam leman bangsa sayul. Temuk pengamuk semua. Lina pun lalu ngemuk lantai kaki 5. Jam maya nyok kira lalu pukul 11 malam pihak. Meh kenuk ke lina ucau. Benuang lina tukir-tukir ngemuk lantai. Nak muka-mukai. Lina bisik medak siku induk duduk bak mangku tungak ke meja lumur 4. Diperhati ketudah lina induknya ucau. Baka orang jukat. Teng nak ke? Baka kita itu megak seminak baju gaun induknya kameh dibalut latai. Kada nak belayak ngau pangan ya kini. Pihak ko lina berjakuk dalam hati ucau. Tajak pen lina benuang ngemuk lantai. Teng mata tudah lina sueh nyeliang tungak ke induknya ucau. Temuk ngemuk. Lina lalu mai beledi ngau muk. Tamak ke kedai lalu nganjuang tungak ke belakang kedai. Udahnya lina nikah baru. Maya ti nikahnya lina berpansak ngau tukang sumai ucau. Lina lalu nanya tukang sumainya. Kasihan nai no ba meja lumur 4 nian. Kada nak belayak ngau pangan ya. Ngujuang ketudah tuai telentang dijauh ke orang. Pihak ku lina ucau. Alai nuan nanya ya. Nama utai dekat dipakai ya. Pihak ku tudah tukang sumainya seraya ti berjalai tamak ke dalam dapur. Minga tukang sumai munyinya. Baka selama megak lina mai pinsia ngau bup ngelawak induknya ucau. Tayang meh lalu apin sempat tudah lina nanya induknya ucau. Dia induknya lalu berjakau. Ai aman. Nyaut kenyit tudah lina ucau. Kati induknya tahu nemu tudah lina datai dekat nanya ya. Medak mua induknya nensam belama nak merening lina. Nak gak lina kiruah nau ucau. Bisa utai bukai ya ge. Ko lina ke nanya induknya. Pedak lina. Induknya seminak ngiliak kepala aja. Medak bakanya mupuak metudah lina nikah baru tamak kedai. Japai lina, ai mindra butuh mit ari dalam peti ais. Lalu, dia anjuang lina ngagai induknya ucau. Kiras depak meh. Tudah lina dekat datai bak meja dua induknya duduk. Ndak mukai-mukai. Induknya tadek lalu nyuak ke lina nut duit 100. Seringgit 5 aja ai nuannya. Narai duit mit nuan. Pihak ku lina ucau nanya induknya. Tayang meh. Tanya tudah lina lalu ndak disawut induknya ucau. Ngiliak kepala pendau. Amat nyelai guleh ya tau. Pihak ku lina gebjakuk dalam hati. Mupuak metudah lina berjalan ngelawak kaunter berbayar. Lalu muka laci dua duit. Lina hirau ke nadai duit mit laban. Udah dibai orang ti bempu kedai pulai sebedau ya.
mulai ke diri lemainya tadi ucau. Mayo ti ngerebek ke laci. Mata tu dah lino merniang komputer mua ari atas lacinya ucau laban bisik. Video CCTV sige ayan dia makayang. Dalam komputernya bisik 3 itik view CCTV. Sitik berluar, sitik berdalam kedai, lalu sitik dah agak belakang kedai. Di perhati ke lino view CCTV mua kedai. Pedak lino, tak nadai mensia sikau kita ucau. Nak puas hati ke tu dah lino tu tadi ucau. Lalu break lino full screen video CCTV mua kedai lalu di zoom ke lino tungak ke meja lomu 4. Laban mejanya tisi sekali rimai tiang. Tiang mehko kita ucau. Lino nadai meda induknya dalam video CCTV. Bah. Perniang lino agak induknya ucau ngenak matanya ngenak. Agi ke induknya dia baka ti dulu tadi duduk nensam kemua yo. Maliak baru ke lino ngagai video CCTV. Tang nadai ke meda induknya ayan. Apu kuati lino din ucau. Maliak baru lino ngagai induknya. Pedak tu dah lino. Induknya nyau udah berdiri bak mangkung. Nyau melut meleneng mata tu dah lino medak utai banget ngenyelaiknya ucau. Nak engkesap mata lino medak induknya. Mua induknya nare di pedak nyengendo laban ti dibalut buat induknya ti gurusu. Tayang melebuah mata lino berniang tungak ke kaki induknya. Spek lino seput ya. Nyau engai nyadi di sintek asai kelekat badada ko kita ucau. Induknya baka ti terangkat kira sejengkau hari mangkung. Medak utai bekenyok dada lino berasai sendat. Utai di pedak lino pen lalu petayang. Luput metudah lino bak kaunter merusut talentang ko kita ucau. Semadi mua ya nyau berasai celap. Baru meh lino kenyit lalu ngeledah. Pedak lino, tukang sumai ngau orang ti bempu kedai nungok tu dah lino ucau. Nama mayan wan luput lino. Pihak ko orang ti lino bedau dekat nusi. Semina madah direk dekat pulai aja. Minta anyuang orang ti bempu kedainya. Tu dah lino ucau. Nasib gaya nadai mayu jakau angkat lalu nganyuang tu dah lino. Laki ya nak ngau. Semina ya aja datai ngeseh ningo tukang sumai nyak madah ke lino luput. Berani ya mai gaya siko aja kederek deriba malam mari rumah ucau. Datai berumah. Ia dah suah lino duduk dulu. Lino lalu ngaga ai. Te gulai ais. Laban tuke nyak sigi ngirup ai celap. Sepengudah, ai te tembok digagak lino. Lino lalu duduk nungok tuke ya bak supa. Nyak baru lino nusui kia. Nama utai ti udahnya di kita dek. Pedak lino. Nyau ke getek baka dekat nyabek. Tu dah tuai nyau ucau. Nyau sinu ke lino medak. Berasai nesal. Udah nusi ke ia nak ingat kaya pulai deriba ke diri. Ante nuan takut pulai. Tinduak ngaku aja meh ditok tua tinduak bak supa. Pihak kolina madah ke tukainya ucau. Ia semina nagun kepala aja tanda setuju menyau. Nak dia suh lino pulai. Tajak pen seduai tubuh dua. Tayang seduai meruan takut. Semalam-malamnya ucau. Asuh lino ngenak gaun tinduak lino ya ke ndak kalau dikenak lino tu dah tuai. Nasib gak cukup ba ia laban tu dah ti kurus. Pagi site baru laki ya datai ngandek.
Berani amat seduai ne. Jarang ino berani seduai. Pihak ko tuke yau cau. Dalam mati Lino din, petara aja me nemu penakut seduai. Bepun harinya me. Lino mai petunggal leo ti kerja bak supermarket. Dia ngau Lino cau. Nyau gelek tu dah Lino udah medak utai nyau. Nemu kita ucau. Duit 100 ringgit ti disuak ke indoknya malamnya tak cebiak kutek sarang teluk ti bisik bekau tunu orang mimit ucau. Kenuk ko orang ti bempu kedai nya ucau. Nya. Pedak nuan. Nyelai amat kan? Kira sebulan udah nya. Lino pun baduk kerja dia. Lalu pulai ke menua dulu sebedau ti register tamu iu. Au, nya aja meh nak pengingat tu dah Lino ucau. Nya aja ari aku ini mana yang kumain jegit nun celgit lijit mit nyumbak kepit anyam pisit turun dua. Ngerjang sumpit lasek palak temaga laja. Bejarit ngentak ke kepit kerigai pisit rareh patah tiga. Bye bye.